Alright geng, Assalamualaikum semua, sihat ke tidak? Hari ni saya akan boxing Beyblade Flame Libra. Sebelum tu saya nak cakap selamat datang kembali ke channel Vote Ikalian 7X. Hari ni saya akan boxing Beyblade Libra, Flame Libra. Tapi mesti murah lah, bukan Takatomi. Takatomi dia lebih mahal saya tengok harga dia. Okay, sebelum saya nak buka ni, jangan lupa like dan subscribe. Okay. Push. Dapat D dengan YB tape. Yang ni tak puas hati guys. Yang ni saya tak puas hati sebab ada apa ni, apa nama sekejap. Yang ni Chenchu punya wheel lah. Cuma nanti beli wheel baru nanti, tak apa. Okay, so kita buka dulu. Saya letak kotak dulu. Ni stiker dia boleh pasal senang kan, tapi stiker bahagian-bahagian tak payah. Jadi saya ambil aksesori dia jap. Tornado tape T5 dengan tape tajam. Ni ada. Mana ni? Okey, ni dia barang dia. Jom kita pasang langsungnya. Walaupun ada versi Tornado 125 warna merah mesin pun ada. Mesti ada satu spek. Beyblade ni pasir guys. Tapi kalau tahu lah pasir. Okay, sebelum tu saya pasang stiker dulu. Stiker agak sini. Saya pakai guna ni. Ni saya beli daripada Slow For You guys. Tapi walaupun okay, nice. Okay, ni je. Dengan ni mesti ada accessory part saya simpan. Kalau tak ada, part-part dia salah semuanya. Aduh, susah masuk lah. Jangan guys, sekejap. Ni dia, tapi saya pakai Sharp punya ni lah. Tak ada Athena Sharp punya tip. Tak ada. Kalau tahu Tommy ada jual, nanti saya beli. Tapi walaupun ni je lah, saya mampu. Okay, itu saja video kali ni. Okay, bye.